UMafikizolo wenze okungalindelekile ehambisa inkomo ehamba ngezinyawo eyiba yisipheko laphana-ke kwaMpongose emcimbini ozobe ungeyi-15 kaKhuzane umfo kaMpongose. Bafowethu ngicela ukunibingelela kwisiqiniseko eseminti baqala ukusijoyina kuleli khasi ngicela wenze ubulungiswa-ke baqandisele button ka-subscribe-ke baphinde balike lamavidiyo-ke enginenzela wona okamaskandi-ke owaziwa kakhulu-ke ngey'ngoma ey'trenda futhi ngey'ngoma laphana-ke eqopha umlando. Sikhuluma ngoMafikizolo insizwa esencane endimeni kamaskandi-ke kodwa enkulu ngengoma yayo-ke laphana-ke isihambise isipheko senkomo ehamba ngezinyawo-ke kuKhuzane umfo kaMpongose. Sikhumbule uKhuzane-ke laphana-ke uzobe-ke enomcimbi omkhulu-ke laphana-ke okumcimbi wakhe ngqo. uKhuzane-ke laphana-ke udlulise-ke amazwi okubonga naye ey'nkundleni zokuxhumana washo wathi-ke cha uyabonga kakhulu-ke njengoba-ke ethole isipheko somculi kamaskandi. Sikhumbule-ke abanye baculi kungenzeka nabo basazoyi-late ezinye iy'pheko kodwa-ke uMafikizolo-ke seyiyena-ke usabonakale-ke nesipheko senkomo ihamba ngey'nkomo ngapha endimeni-ke kamaskandi. Asazi-ke bafowethu ukuthi kuyoba njani. Siyazi-ke ukuthi i-weekend lesibheke yona-ke i-weekend-ke yakhe-ke uKhuzane umfo kaMpongose indlamlenzi emculweni kamaskandi. Abantu abaningi-ke balokhu bayilethe njalo iy'pheko. Sikhuluma-ke ngabaphathi-ke laphana-ke bemicimbi omcineka nabanye abaningi amakhosi athile ahambisa isipheko laphana-ke kuKhuzane umfo kaMpongose. Kuyakhomba ukuthi-ke abantu abaningi laphana-ke bayameseka kukho konke ukuhle azenzela khona bafowethu ilezo.